akabagira ati mwamwenda kwata bamarayi mbakwata n'abakuraya nabo mbarete bona. Meya w'Umwanyogu Safari okuraburoku akozire obwabira ryo mu rukiko rwabwineho abataka ab'emyanya hetari yemwe nemwe hamwe n'abashubuzi otiyeho na nabo abineza roji aha kubasa kuganira ahanshongaze byo kwerinda Umwanyogu. Ihangarirumu abantu babi ahita ugambera ecyo mukisamurungi movement kareta buri kimwe cyona za TV amasumu ecyo bakasese nono kimanya ecyo bari wano nono kimanya konke kikunshobera neitwe sanga ninga handi mutekateka ngo birahaye tele bya kasese tubatigendera utupasta bijingwe n'abararebe tukawesa bakaba akajya sente ndio okufa murondeke ecyo kumutaho ngoshikanda abana abakwa bari mu ndayishomero abagweshegeire bo bakozireki nagira ngo ekikozirwe abo kushanga ngo abahekera aba ADF batahirire mnonge myanya nkakasese hamwe na Kamwenje unahabwecho nabo abantu nkaba bine kutandika kwegendesereza abo kushanga ngo nabo nibatura hihi na nirindore nyamisha ngenda kubagambira ngogo mutahi wawe ogo mukazi wawe ogo mnywana wo guzana we sente araba ntabene mtamambi arukwenda ngora arofuyire kandi atine na shonga kandi kambagambira abantu aba bakukira yo munonga bene mutwe mirungi munonga tarono kwasa kubamanya abantu batangara bwanyuma ngumazima garhanga ngoko mwana munakunda nabana kandi obona itabana munakunda bakazi kandi obona itabakazi ngoko umuntu nomushiya munyina wambuza sente takuzikwima kandi obona kwitaba boda boda yani mukitegereza omuntu yabaine plan yo kwenda kore ikintu kibi nayeshere ko mukindi kimutwaka wasa kureba kumumanyira nagira ngo hariho omuntu warebirwa ine mbundu ubitabe byo kwerinda ko bagerezeho kutandika kumwirusya nikwe kwiruka akarengero mwirindo ry'inyamisha eria Rekmburo ijo kasiba ntwirkanga mbishako mbanya mukavura abantu babiri bembundu bahwereraho muri 15 babo waronda twataye mbarebo akagenda wena yamara okwespona na runda babo bushi bakaburira abantu babura ninga nimishire no shangana bakwangisa no so ebyo no byo kwerinda ebyihanga byo kugezaho kumanya murirano wawe n'emirimo yakora aha niho araburire abubona ari kugira ngo ubwa hati nibisha kutandika gukora ebikwekweto na mnonga kureba ahari yabo abari kuraza abantu omuzaroji batari kumanya aho bari kuruga barand road wena aramuza tamezi mukaga batumushashura torgaga kumureba bamunyaga ninga ajo acyamani omuntu omushoyizire kwari munonga so nabeshengereza nabakwata amagurunete mumanye muturiyo mukabi tubirahare birimkahi Ogu ayonjire yarabura abo buciko ubwaza LC okureba ngo bafayo babase kuteka amateka omunkora okumanya abapangisa hamwe na nemirimo eyibari gukora umuyangwa sibagweshegeye na yesiga yeterana perfume sente naziye nyotinga goraga perfume sente zikande wakora riyayi umurukiko ndiwo rumwe abataka betombutire owa polisi uri kumanya ka Flavian Nsima habo kugira ngo obwa hati nko bari kugira ikintu cyona ekibamugambira ngo abura kugira obuyambi obuyabahereza bose bakafutera ikigambo cyagambire akagira ati mu mutapi kintu leta hati itwe kandi tuzakora tuta ikitwani tukugiha hii transport tukani tukugiha hii nangwa tukatine maniki ago kwato muntu ogwe tukamutwara polisi aba bonjire bamutunga akakomo bari kugira ngo umwe n'abashuma ko bari kubatwara ngo haco hakire kace baba babarekwire bwe n'amakuru gacyo ngo nimwe nimwija kutukanga abo kuba ko ndareba umuntu tanditse ninga namukuretera
kaba ari nye wagerekeza urugo ndareba urukuzana kutwejuru kinkwija kumugamba Safari hashire yagira ngo uho bwahati hariho na neshonga eyo burofa eyijwire omwanya gwasanga ari kugira ngo abantu bine kufayo bakenyijira omukutereza ekibuga cyabo. Abataka nabo barugireyo nikwe kushaba abebembezi kugira ngo base kureba ahanshonga y'emishoro ngwabo kugira ngo uho bwahati emishoro nesinga amani business zibari gukora. Aba kuba twora sanje ninguza amate niza kuguza kure y'amate shashore license. Nyo kabere ninje. Ntaterese tubura umuntu bambarirde kurgira ka business kakoze reci. Akayine. Abataka bakozire umurimo niko kubasa kugira ngo bakutaho akaciko akarije kubahwera ugumana barwanisa